Ok, ljudi, ovo nije neki clickbait ili nešto tako. Rockstar Games je bukvalno, rekao svima kad će biti objavljen ovaj GTA 6 trailer i ovdje sve piše tako to daje Evo što piše od njih. Next month marks sljedeći mjesec obeležava se 25. godišnjica od Rockstar Games, bla bla. Ovo se reklo zašto je bio osnovano, bolno suo, ali su rekli we are very excited to let you know that in early December, znači ranije malo u decembru, mi ćemo da izbacujemo prvi trailer, znači biće još trailera izgleda, za sljedeći GTA. Nisu rekli GTA 6, sad šta to znači, ništa da budem iskren, ja mislim da će to biti ono što mi mislimo GTA 6, samo što meni to čudno što nisu ga nazvali GTA 6, ali ajde. Možda to zadrže za tada kada budu potvrdili za ime igrica, tako da da. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you. Thank you, Sam Hauser. Sam Hauser je taj lik koji je glavan tu i kod Rockstara, pa eto ti. Tako da da. To je super što su, eto, imali su 25. godišnjicu, sve od kada je bilo osnovano Rockstar Games i sve, tako da da. Ja nemam reći. Znači ovdje svi su se poludili, bukvalno ovdje, tamo vamo. Ja bi ga, mislim, treba da ulazim ovdje. Kao što vidite ima oko 1 miliona lajkova, a sveukupno 81 miliona pregleda, što znači da mislim, nije toliko ni strašno, razumiješ, nije to nešto neočekivano. Ovo smo očekivali od, ovoliko gledanost kad je bio pitanju za GTA 6 i stvarno ne mogu da verujem da toliko je nerealistično, jer ja nikad ne bih očekivao da će da na ovakav način da kaže kao evo sad će trailer, ali u decembru, ranije malo. Potpuno je čudno, kao da ovo je nestvarno uopšte, ali ovo jeste stvarno, razumiješ? Naravno imate i kao na primjer Muđa koji se potresao, bukvalno pisao ovdje kao ljudi nisam mogao da editujem, previše mi se ruke tresle. Da, brate, ruke mu su tresle kad je saznao da može GTA 6 da nađe bakar, ima da trese, brate, ima da bakar u GTA 6, ali eto ti, ovaj lik je kao da je svršio, brate, ja ne znam šta mu je, brate, je li moguće, brate, da je, mislim, ajde, ja sam poludo isto, ali, brate, ne toliko, ovaj lik je, brate, hteo da umre. Ja ne mogu da verujem, ali dobro, svakako razumljivo to, s obzirom da GTA 6 bukvalno je blizu, zato što izlazi trailer bukvalno u decembru, kao early december, odnosno ranije. Sad, u kom specifičnom datum bi trebao bude taj trailer, sad nemam pojma, ali kao rano decembar, znači tip od 1. decembra pa do možda do 10. decembra, ali realistično tu se isto kako se kaže, to je isto nekako i dolazi isto i onaj Game Awards, što se godišnje uradi gdje se izbacuje neke nove trailere za igrice i da se nagraduje igrice kao koje je Game of the Year, koje je najbolja igrica po tom žanru i sve ostalo. Tako da bukvalno na tom šta god Game Awards, tu bi bilo najprikladnije, ja mislim, da bude neki reveal, znači trailer za GTA 6, i bukvalno podurava se, ne znam kako to kažem, mečuje se sa time što je rekao Rockstar Games. Biće u rano decembar, 7. decembra će biti taj Game Awards, a i 7. decembra je rano decembar, šta god. Ne znam, čak i ako ne izbacuju trailer tada na taj Game Awards, trailer će i tekako biti mnogo veći od toga, od tog Game Awards, jer je, brate, to je GTA 6. Ja ne mogu da verujem. Izlazi još malo trailer za mjesec dana i eto ti, ne mogu da verujem.
I da, to je bio to. Hvala vam svima što ste bili ovde. Nadam se da eto, sada znate za to za ovaj GTA 6, ako niste pre. Tako da, GTA 6 još malo dolazi i još i uskoro i trailer u decembru. Ja ću napraviti reakciju na tome, nadam se da ću moći sa Darkom, pošto bi bilo to baš specijalno i kao za neku, dobar sećanje za kasnije kada budemo, hteli da vidimo to kako smo mi reaktovali na tome i tako to. Nema veze. Uglavnom, napriču reakciju na tome, nadam se. I da, GTA 6 još malo se bliže. Da li ću ja moći da igram? Sigurno ne. Da li ću ga gledati na YouTube? Sigurno da. Ali eto ti. Ovo je bio Zeka, mi se vidimo kasnije da moji. Ćao, čao!